Yewten seeɗa ko honno heɓirɗon programme fiyogol kapanaf. Heccama ɓayiɗa wuuri miɗo wuuri andi no wanɗa Allah o ko non Allah waɗirana en ma par ce que mo Allah suɓani on ɗon o sunotako aduna andi sabu moƴƴo no ɓuri kardante donc panafon ko simi fayali ko 7e édition maɓɓe on ni depuis fuɗɗi heɓi ha hikka ko hikka Allah newni tawi arkiseji amen jillay donc ɗulle ko hommo woni on sabu ko Amadou Amlo e groupe mum équipe mum donc ɓay noon suka on no yiɗi mi teddini fiyan e o tawni men e murandum essaye go mi tañƴini noon batti o essaye noon mi sikka miɗo felliti dal ni si ala e mum wona kanko na min aray noon miɗo salmina taw ko adi kon kala fanjo amen yahunoɗo on panaf emo falanoɗo yaade emo hettaki haray fof no salmina no weltana jije ɓen kadi fof hiɓe salmina heɓe weltana donc blogueur ɓen kadi ɓe fof maɓɓe heɓe weltana heɓe wewlina par ce que ɓen ɗon fof ko yiɓɓe men ɓen townata fi goɗɗo ɓe ɓantilan noon min ɓaynami dullanɓe vraiment miɗo weltaniɓe ha ñande o katara noon sabu on noon ko hombo ko Amadou Amlo jeeyaɗo Gongore ɗum koye leydi Mamum. D'accord. Voilà. Bien avant que hikka yo yewka panaf ɗiya duuɓi feƴƴuɗi hari ɓe tantino e mbutugol on lataki woni ka jamais fait. D'accord. Mais miɗo waɗi festival du Bouy mi hari panaf on ko hikka goo sina ɗum depuis mi yiwi Paris ça fait 4 mois tawno la yawno ton kadi festival goyteɗo ka festival Zénith donc à Paris ɗum ɗon ko weldiɓe kadi goreɓe wa Amlo en par ce que Amlo en fof yawno tawda e muɗum kono hari programme on na goto Zénith on e panaf on safonde voilà. Ok. Arno ɗo e tawn hari ɗon deƴƴi seeɗa ko honno wonno ɗum ɗon par ce que buy ñaari ma yaɗɗani min miɗo a sikkay miɗo deƴƴi kono mi deƴƴa par ce que miɗo gollude ka ɓernde miɗo gollude kadi e jama o miɗo gollude e yimɓe ɓe fof donc ko woni tun ina ya waɗu ko wawɗa ko wurwuru wañi ojji bondi ma ɗum a heɓoyta maafe welɗo a faami on ko doy yaranta ɓay Allah nokku on tigi balɗe e cellal ngal haray ko alhamdulillahi on tigi be waɗa doy par ce que a wawata ñamde toni harkise ma on ko wakkiliɗa o donc waray naafi mi deƴƴitu kono saay on kono yiruɗa mo jogortamo donc alhamdulillahi kadi o ɗuma comment dirais-je ko songo mbowo sakkiti ɗum yaltungol ɗo komi sakkiti yaltinde ɗum ko ɗum fallano awa jemmini kori jemmini ko hombo mi yoti doyta jemmini no jemmini kori jemmini yalamo mi yaada joni on ɗon none a part kori yo nangu ferenga anda do ko falada si a gollidi e woɓɓe goo no wiruɗa warruɗa o kamɓe ɓe yitante ella kono gollutun e hoore laaɓal dara nongoyi joddima ndin ko Allah faami ga ko winete nangu frein ko ɗum men sakiti ɗum ɗon ko hitande wonde ɗum ça fait 3 ans je pense depuis ça fait 3 ans même 2000 je yeggiti seeɗa. Ok. 4 ans. 4 ans, ouais, je vois. D'accord. 4 ans déjà. Et ça, c'était en 2020, si je 5. Oui, ça peut être. Ok, il n'y a pas de souci. Et Gibadon, l'on jotti taw haysi don himude me on ala yaltinde? Non, mi nata mi do jotti furay parce que mi do e golle de. Andi mi yetike ma. Nyande
ko neɓay tum kono ko neɓuɗa ka caango wo so addori laamu ɗan arayna hella ka voilà par ce que ɗan ɗon arayno yaro sa yari tunu ɗan aray moƴƴam sikka a tuutay ɗan kadi ok voilà joni wonna en projet mo on par ce que laaɗo ni heɓi 4 ans ɗo joni son projet on teddungal mo e teddungal jamaji ɗin fof miɗe prépare depuis 25 ans de carrière ɗum noon ko biento inchallah summa inchallah ɓay ko yiɗa waɗi wo ko Allah miɗen tori Allah ballal e sababa nafoo e yiɗɓe amen ɓen e siɓɓe amen ɓen tambito wallito fiino ɗum ɗon kadi feƴƴiɗa e jam moƴƴere inchallah on 25 ans de carrière ko genre sous forme album on no yaltinde ka ɗon jillay d'accord jillay fof par ce que sa waɗay so faɗin piiji il faut holla yimɓe ɓen jama fans ɓe ma ɓen ko woni kesum ko watta ka kiɗɗum kadi ɓeyɗa wadde si faɗin piiji ɗon on 25 ans de carrière il faut ɗaɓɓa kesum watta e hoore keɗɗum ɗum ko yimɓe ɓen anditira ko woni kon kesum ok sammo mo yimmuɗo gon ka Panaf ɗo on ko premier album noon d'accord andintine on noon de woyo jakadi ko gonga joman landoyo ko yiɗa waɗi mo ko Allah mami ya mami jonna mami nela yottino mi winda letter mi signa mi watta photo ɗon mi lansa mi poda téléphone mi nodda mi poda téléphone mi nodda giɗo yaade teɗo sikkite ko c'est clair on non ko 2000 combien yaltimo ma 1980 combien 1900 on hen ko on ilnet 98 98 kono ɗon titre makko ko on titre on ko mawlana ngo woni titre makko kañum album ok tan on non ka nder album tawa d'accord ono andi sa golli golle moƴƴere ko neeɓi o ko neeɓi ko neeɓuɗa wallinde ko neeɓi walade bonata kono woniri ñande immi o jama o gandita e fimum ɓe anda kadi ko golle moƴƴe waɗanno c'est clair andi si gimol jilla e hoyre haray ngo wondo fiingol ɗon ngo yeggintinta jommum hay ñande hay jommum si maayi voilà joni noon Allah lando subhanahu wa taala waɗi ɗum Allah e sabu moƴƴo ha hewta o Panaf ɗo immintini songo sino ka jenit ko amour fidèle imano to a faami ka donc ɗo ko o son ɗo imaka Panaf voilà o son ɗo no woni yo immitike ɓe ɗo Allah newnani lammin jama on anditi ɗum anditi on son ɗo voilà anditi fi petiyero kadi ɗon kadi ɗum noon du monde entier portoɓe ɓemba ɓaleɓe ɓemba africain tout ɗo weltori on no miɗo ɓuuri tañinade alhamdulillah nani Allah andi si goɗɗo naati goto yiɗa mayde mo yelaniɗa mayde on haray on haaɓi kono mo innuɗa yalla naade aljanna o weltanawa donc ɗo no wawa mayɗo laati aljanna d'accord y a pas de souci voilà